ġew għal dan it-turnament 10 timijiet. Il-lejla ġol l-Istadio Giuseppe Meazza ta' San Siro, Paris Saint-Germain u Juventus se jkunu qegħdin jilagħbu dritt li jkunu dikjarati rebbieħa tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament fil-finali li sejra tintlab ġewwa l-Istadio Giuseppe Meazza ta' San Siro f'Milan. Dan huwa Antonello Bera li qed isellmilkom u jilqakom għal dan l-aħħarat ta' turnament li f'daw it-tliet xhur li għaddew nittama li żammilkom kumpanija. U issa nisimgħu l-innu ta' Champions League. Giorgio Chiellini jew Thiago Silva. Min minn dawn it-tnejn ser ikun qed jolli t-tazza fit-tmiem dawn id-90 minuta. Nistennew issa il-formazzjonijiet ta' dawn iż-żewġ timijiet. Hekk kif ukoll ngħidu li din il-logħba ħatar lil Mauro Icardi jilgħab għad-dritt li jsir it-top scorer ta' dan it-turnament. Hekk kif b'gowl wieħed biss il-pupazz ta' Rosario jitla top scorer b'8 goals. U hawn huma l-formazzjonijiet għal Paris Saint-Germain. Keylor Navas bejn il-lasti, Moinier, Marquinhos, Silva, Berna fuq wara, Geje Verratti f'nofs il-ground, Mbappé, Cavani, appunto Icardi u Neymar ikunu l-attakkanti. Juventus minnaħa l-oħra, skema ta' 4-3-2, anzi 4-3-1-2, użata minn Maurizio Sarri, Szczesny, Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Alexandro, Pjanic, Matuidi, Khedira, Bernardeschi, Dybala u Cristiano Ronaldo, l-aqwa plejer fid-dinja bħalissa. Paris Saint-Germain jibdaw il-logħba permezz Icardi, Cavani, Gay bil-ballun, Marquinhos, Idrissa Gay għal darb'oħra, Moinier, Cavani. Paris Saint-Germain qed jattakkaw mix-xellu kall-lemin, Neymar. Jieħdu l-ballun Juventus, Dybala, Khedira, Cristiano Ronaldo, attenzjoni, Ronaldo għadu offside. Huwa propju l-asso Portugiż ta' Juventus li jinqabad offside u mhux biftit. Paris Saint-Germain jibdew l-logħba minn free kick. Navas. Ballun twila l-Mbappé da li jsib il-Alexandro. Juventus għal darb'oħra bil-ballun. Cristiano Ronaldo. Lura l-Alexandro. De Ligt, Bernardeschi bil-ballon jipruva jfittax l-appoġġ ta' Cuadrado minn fuq il-lemin. Imur għal-cross, Cuadrado jklirja Thiago Silva, tazza l-xot, miraklu jħajt għad-diviża Pariġina. Juventus jers oribli skurjaw l-ewwel ballon ta' dat-turnament, ta' dal-finali, skużawni. Pjanic, Matuidi, Pjanic, Ronaldo Dybala xot, Keylor Navas għal dal-boħra jitli. Keylor Navas ċertament huwa l-aqwa gowler ta' dan it-turnament. Iżda rridu naraw se jiġri matul din il-logħba. Gay, Mbappé, Moinier, Mbappé, Moinier għal dal-boħra, Cavani, Verratti qassam il-Neymar xot, Szczesny. Imma attenzjoni, l-logħba dan spiċċa xawn. Icardi, Moinier, corner għal Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain li rebħu l-ewwel fażi tal-kampjonat, spiċċaw fl-ewwel post u mbagħad eliminaw il-Liverpool FC fil-kwarti tal-finali bl-iskor ta' 2-0 u lil Bayern Munich bl-iskor 4-0 fis-semifinali. Juventus min-naħa l-oħra spiċċaw is-sitta. Corner sa fl-attant Neymar, Verratti bil-ballun qassam il-Neymar, Verratti offside. Konna qed ngħidulkom Juventus spiċċaw il-fażi tal-kampjonat fis-sitt post. Fil-kwarti tal-finali eliminaw lil Manchester United bil-Golden Goal u mbagħad elbu lill-Inter 2-0 fis-semifinali.
Alexandro Icardi bil-ballun Paris Saint-Germain għal darbohra. Bernat jibqa' tiela fuq ix-xelluk. Iqassam il-Neymar. Lura lil Bernat, Neymar. Verratti. Neymar. Jipruva Quadrado żemmur il-kosta attenzjoni kemm xi ballu mal-asta l-Paris Saint-Germain. Għal darbohra t-tim Franċiż ikun perikolus. Neymar. Verratti. Gaye. Isib il-Chiellini. Quadrado. Chiellini. Quadrado. Chiellini. 19 minuta lob. Paris Saint-Germain xej, Juventus xej. Lob li diġà tatna l-emozzjonijiet matul dawn l-ewwel 20 minuta tagħha. Chiellini bil-ballun. Pjanic, infakkarkom li f'każ li r-riżultat jibqa' xejn b'xejn, jew ikun draw immorru għal ħin barrani bil-golden goal jiddeċiedi appuntu ir-rebbieħ eventwali. F'każ ta' draw mmorru għal penalties. Ronaldo. Quadrado. Quadrado bil-ballun. Iqassam il-Dybala. Dybala l-Pjanic. Matuidi. Bernardeschi. Khedira. Spazju għal Alexandro fuq ix-xalluk biex imur għal-cross. Attenzjoni għal Alexandro se jagħmel. Alexandro jassam il-Cristiano Ronaldo. Mojner jipruva jara. Ronaldo xott! U jilqa' Keylor Navas. Logħba mill-isbaħ bħalissa bejn dawn iż-żewġ timijiet li mhumiex qed jaskludu ebda kolb. Jafu wkoll id-din hija finali li tista' trabbaħhom it-tazza illi għalija kienu qed jilagħbu dawn l-aħħar 3 xhur. Juventus bil-corner. Pjanic. Jipruva jfittax il-Chiellini iżda jsib id-difensuri tal-Paris Saint-Germain. Neymar. De Ligt. Khedira. Chiellini. Quadrado. Chiellini. Chiellini bil-ballun. Infakrukom ukoll li fil-fażi tal-kampjonat din il-logħba kienet spiċċat xejn b'xejn bejn Paris Saint-Germain u Juventus. Għal daqstant qed nitkellmu fuq żewġ timijiet li bejniethom huwa bilanċjatissimi għall-inqas hekk jidher. U hekk qed turi l-logħba s'issa. Marquinhos. Verratti, Marquinhos. Verratti, Thiago Silva. Verratti, Thiago Silva. Mojnier. Gay. Neymar. Mbappé. Mbappé bil-ballun. Qassam il-Mojnier. Ifittax il-Cavani fin-nofs. Jala Khedira. Balluna l-Dybala iżda jidher li Thiago Silva se jkun antiċipaħ. Thiago Silva, Gay, Mbappé. Juventus jieħdu throw-in. 37 minuta lob, l-iskor għandu dak ta' xejn b'xejn. Chiellini, Alexandro, Chiellini. Pjanic, Khedira, Pjanic, Bernardeschi. Matuidi, Bernardeschi, Quadrado, Matuidi, Dybala, Quadrado. Quadrado bil-ballun, qassam il-Matuidi, Quadrado, ċansi ħora l-Juventus, Mojnier bil-possess tal-ballun, Keylor Navas, Bernat, Thiago Silva, Bernat, ballun malar tal-Parigini, Navas, Verratti, Neymar, Bernat. L-aħħar battuti ta' l-ewwel taqsima mill-isbaħ bejn dawn iż-żewġ timijiet. Bernat. Neymar. Cavani. Il-ballon ante Icardi, attenzjoni, spazju għal Icardi, xot, Mauro! Icardi! 4 minuta lob! U il-pupazz ta' Rosario jiftaħ l-iskor għal Paris Saint-Germain kif ukoll jassigura u jser ikun it-top scorer tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament. Hekk kif issa il-player Arġentin jkun skurja xejn inqas minn 8 gols f'dan it-tournament. Gow mill-isbaħ ukoll, gow ta' attakkant li wara kollox
Mauro Icardi jiftaħ l-iskor għal Paris Saint-Germain wara 44 minuta lob. It-tmin gol tal-Pupazz ta' Rosario fl-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament. Juventus jerġgħu jibdew il-logħba. Chiellini, Pjanic, Khedira, Bernardeschi, Matuidi, il-ballun għal Alexandro, Khedira, Bernardeschi, Pjanic, Bernardeschi, u referi waqqaf il-logħba, żewġ timijiet marru jistrieħu fuq l-iskor ta' Paris Saint-Germain wieħed, Juventus xejn, ibqgħu magħna nkomplu wara reklami. Sì, Milano, la città dell'amaro Ramazzotti, l'amaro di chi vive e lavora, l'amaro della vita, di una giornata che non è mai finita. Sì, l'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere, questa Milano da bere. Sei sicura? Sì. Ok, stop. Lulu? Avete visto Lulu? Tu la conosci? Se n'è appena andata. Ti dico che se n'è andata. Lulu? Oui, c'est moi. Lulu, le nouveau parfum de Cacharel. It-tieni taqsima tibda hawnhekk bejn Paris Saint-Germain u Juventus. Paris Saint-Germain li jinsabu fil-vantaġġ bl-iskor ta' wieħed xejn grazzi għal gol skurjat minn Mauro Icardi ftit qabel tmiem l-ewwel taqsima. Alexandro, Khedira għal darb'oħra bil-ballun, Moynier għal darb'oħra, Idrissa Gueye. Mbappé, Moynier bil-ballon, qassam l-Idrissa Gueye, jiklirjaw id-difensuri ta' Juventus, Bernardeschi, Khedira, Pjanic, Verratti, Khedira, Alexandro l-darbohra, Delict, Bernardeschi, Ronaldo, Khedira, Bernardeschi, Matuidi, Bernardeschi. Juventus illi qed jippruvaw jagħmlu dak kollu possibbli biex iġibu draw. Bernardeschi. Quadrado, Bernardeschi. Ronaldo, Keylor Navas. Moynier, Thiago Silva, u Thiago Silva jkompli dialogu bejn żewġ difensuri tal-Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye, Verratti, Bernat, Neymar, Bernardeschi, Khedira, Ronaldo, Matuidi, Quadrado bil-ballun, attenzjoni, spazju għal Kolombjan biex jikrossja, iżda jilqa' tajjeb hemmhekk Thiago Silva bil-ras. Paris Saint-Germain illi jerġgħu bil-possess tal-ballun, Bernat, ikem keskes minn Quadrado, iżda Marquinhos jieħu l-ballun u Verratti, Cavani, Mbappé, Cavani bil-ballun qassam il-Moynier, Gueye, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Matuidi, Pjanic fuq il-Lamina al-Quadrado, Pjanic, Dybala, Neymar, Navas, ballun li jgħadu fil-3 kwarti Pariġina, Moynier qassam il-Idrissa Gueye,
Mojnier. Thiago Silva. Neymar. Lill-Mbappé. Iżda jieħu l-ballun Bernardeschi. Alexandro. Alexandro bil-ballun. Qassam il-delikt. Bernardeschi. Alexandro. Għal darbohra Alexandro. Spazju biex jipruva jmur għal-cross. Iżda Bernat jgħidlu le. Navas. Ballun twil għal Cavani. Icardi. Pjanic. Matuidi. Delikt. Pjanic. Chiellini. Delikt. Bernardeschi. Bernardeschi. Dybala. Bernardeschi. Cristiano Ronaldo. Kedira. Attenzioni. Dybala. Jina kejja Navas. Għal darbohra. Juventus imċaħdin mill-gol ta' dro. Iżda da ma spiċċaċa Matuidi. Ronaldo. Dybala. Jiklirja tajjeb hemmhekk Marquinhos. Il-balluni murant. Mbappé. Verratti. Gay. Verratti. Mbappé. Mojnier. Verratti. Mbappé. Verratti. Paris Saint-Germain li għadhom bil-possess tal-ballun. Ronaldo. Kedira. Bernardeschi. Ronaldo. Ronaldo l-Kedira. Matuidi. Bernardeschi. Pjanic. Matuidi. Pjanic. Sami Kedira. Dybala. Bernardeschi. Attenzjoni Bernardeschi xot! Navas lasta! L-isfortuna li wkoll qed attakkanixxi kontra l-Juventus. Hawnhekk. Mojnier. Mbappé. Mbappé li isib lajnuna minant Mojnier. Mojnier għal darbohra. Attenzjoni, Mbappé. Delikt. Matuidi. Bernardeschi. Matuidi. Dybala. Matuidi. Ronaldo. Alexandro. Juventus illi jibqgħu bil-possess tal-ballun jekk ma jridux jitilfu finali internazzjonali oħra jaqbillhom jippruvaw jattakkaw u jsibu l-gol ta' Dromera kemm jista' jkun. Marquinhos. Gay. Marquinhos. Gay. Icardi. Minuta għal tmiem l-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament. Neymar. Neymar bil-ballun. Bernat. U l-logħba tispiċċa hawnhekk. Paris Saint-Germain ir-rebbieħa tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament għal Juventus finali oħra u telfa oħra fil-kamp internazzjonali. Imma rridu nammettu illi matul dan l-andament ta' dawn it-tliet xhur naħseb li fil-ferma tiegħi l-aħjar tim rebaħ. Paris Saint-Germain illi grazzi għad-difiża soda tagħhom u għall-attakk b'saħħtu tagħhom huma champions bl-aktar mod meritat ta' dan it-turnament illi organizzajna matul dawn it-tliet xhur. U hekk naraw il-premjazzjoni. Keylor Navas, l-aqwa gowler tat-turnament. Mbappé. U hekk naraw il-Neymar li kien l-aqwa plejer ta' dan it-turnament. Voti għoljin ħafna matul it-turnament kollu. U hekk naraw il-kaptan Thiago Silva illi ħaran it-tazza li t-dikera Paris Saint-Germain bħala ir-rebbieħa tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament. U minnes ġewwa l-istadju ta' San Siro nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan it-turnament matul dawn it-tliet xhur. Nisperaw li offrejnilkom divertiment alternattiv matul dan il-perjodu li konna mingħajr futbol. Ferrajna t-turnament mill-isbaħ, ferrajna rebbieħa meritatissimi, il-Paris Saint-Germain ta' Franza. Dak kollox minn naħa tiegħi, Antonello Bera jselmilkom
u jistedinkom biex tkomplu segwu il-kontenut ta' bilħaq interessanti li qed ikollna sew fuq Facebook, sew fuq YouTube u sew fuq Twitch tal-Antonello Sports Blog, l-istazzjon numru 1 fejn jidħol futbol, Formula 1 u darts. Paris Saint-Germain, il-champions tal-Antonello Sports Blog FIFA 20 Challenge Tournament.